Sad ću vam kratko reći. Prvi izlazak, da kažem tako, među komunističke partije ili u Međunarodni komunistički radnički pokret, naša partija, koja je, kažem, nastala ujedinjenjem tek 19. aprila 2008. godine, bio je moj odlazak i još jednog našeg druga na 18. kongres Komunističke partije Grčke, gdje smo uspostavili kontakt sa mnogim komunističkim partijama u svijetu. I naravno, to naše prisustvo na 18. kongresu Komunističke partije Grčke, koji je održan pod sloganom "Idemo u kontranapad". Toliko je taj slogan životvoran, toliko je on u sebi sadrži jednu poruku ne samo nama, levičarima i komunistima u Srbiji, nego u čitavom svetu. A posebno, izvinite, kada posmatramo sadašnju situaciju u Grčkoj, onda je... Da, mislim da se nalazimo, da smo vrlo brzo ćemo doći do trenutka kada će biti formirana 5. komunistička internacionala. I na tome se već radi. Na tome se već radi, jer već su ljudi ocenili da ti povremeni susreti komunističkih i radničkih partija na kome se ozbiljno razgovara, analiziraju problemi, usvajaju neka saopštenja, deklaracije, ali posle toga nema dovoljne akcije na realizaciji tih stavova, nego ono što kaže naš narod, onda opet mrtvo more. Pa novi susret, pa novi susret. I onda se konačno shvatilo, naravno, izvlačeći određene pouke iz delovanja tih međunarodnih asocijacija komunističkog radničkog pokreta, da se mora formirati jedno koordinaciono telo koje bi sažimalo akciju i učinilo te sve delatnosti komunističkih radničkih partija delotvornim na nivou svetskom, na regionalnom nivou i u pojedinim zemljama. Mi smo prošle godine obeležili 90. godišnjicu formiranja Komunističke partije Jugoslavije u hotelu Slavije u Beogradu, jer tamo je i održan taj osnivački kongres. I tom prilikom smo pozvali, mi smo bili organizatori, komunisti Srbije, pozvali smo predstavnike drugih partija iz naše zemlje. Bili su nam tu predstavnici Socijalističke radničke partije Hrvatske, Makedonije, Komunističke partije Makedonije, 2 partije iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine i Slovenije smo dobili jednu sjajnu podršku od njihovog komunističkog odbora. Tako da rezultat tog skupa je bio, pored ostalog, dogovorili se da ćemo formirati koordinaciono telo, da zajednički delujemo. Nažalost, nas kao glavne organizatore omela je ova preregistracija. Tako da, ali mi od te ideje nismo odustali, mi ćemo to realizovati, jer to je jedan od preduslova da mi na prostorima bivše Jugoslavije povežemo sve snage koje će raditi. Jer mi kao partija, mi smo marksističko-lenjinistička partija čvrste jugoslovenske orijentacije. Što znači, mi znamo da neće doći do reintegracije sutra. Naravno, na dobrovoljnoj osnovi, isključivo. Ali po nama je nelogično da sada ove marionetske, slobodno ću reći, državice sa prostora Jugoslavije, jer treba da se ujedine preko Evropske unije, a ne možemo zajedno. Pa je tu bilo onih vrlo glupih i reakcionarnih stavova. Srbi i Hrvati više nikad zajedno, ne znam, Srbi, Hrvati i muslimani mogu živjeti u jednoj državi, ali nikako u zajedničkoj jugoslovenskoj državi. A mogu, jeli, tako rasepkani. Pa to su gnusni stavovi koje zdrava pamet ne prihvata. Evo, to je oko toga. Ja mislim da je nama perspektiva dobra što se tiče jačanja saradnje komunističkih radničkih partija, partija levice, svih onih koji su naklonjeni komunističkim idejama. I ja mislim da je to
relativno bliska budućnost kada će doći do tog jačanja. Dobro, gospodo, napravit ćemo kratak predah za uvažene gledalce emisije Ekstremi da nam se priključe, iako imamo još jedno važno pitanje, ali za sada ćemo zastati sa ovim razgovorom u studio da bismo uključili i širi auditorijum u direktnu diskusiju. Evo, znate već dobro taj broj telefona 021 6623 157. Svetozar Markanović, predsjednik Centralnog komiteta komunista Srbije i osnivač Stranke narodne inicijative, gospodin Jovan Popović. Večeras u našem studiju razgovaramo o društveno-ekonomsko-političkim problemima u našoj zemlji, razgovaramo o ideji levice, razgovaramo o komunističkoj ideji i naravno priključite nam se, dajte komentare, sugestije, predloge, kritike, naravno ako želite, ali uz poštovanje digniteta emisije Ekstremi i televizije Most. Svetozar Markanović i Jovan Popović spremni su da odgovore na vaša pitanja nakon kratkog marketinškog predaha. Svega vas voditelja i goste u studiju. I samo bih hteo jedno pitanje da im dam. Samo izvolite. Interesuje me da li oni znaju u kom vremenu žive. Te ideje o kojima oni govore su izvanredne, odlične, ali oni još ne shvataju da su one teoretski odlične, ali u praksi su neizvodljive. I još nešto, da li oni znaju da oni žive u vremenu novog svjetskog poretka i da do tog socijalizma, komunizma nikad neće doći. Prvo mora u Americi da dođe komunizam, onda će se u svetu to postaviti. Sve drugo je utopija. Hvala lepo. Zahvaljujemo gledalcu iz Novog Sada. Režiju molim da me obavesti kad se naredni gledalac javi, a do tada, pošto je zaista ovdje dosta važnih pitanja i ozbiljnih pitanja, gospodine Markanoviću, izvolite. Dakle, prvo, već imamo novog gledalca na vezi, ali molimo ga za malo strpljenja da gospodin Markanović... Ja bi vrlo kratko, naravno, uvažavam poštovanog gledalca koji je izrazio jednu veliku skepsu u mogućnost borbe za humanije i pravednije društvo. Ali je rekao da smatra da su ideje odlične. Ideje su odlične. Sad, naravno, različiti ljudi imaju pravo na različite stavove. Naprotiv, ja mislim da bi bilo bolje da i naš uvaženi gledalac, i ne samo on, nego i drugi gledalci, pošto svi oni koji veruju da su naše ideje superiorne, humanije, progresivnije, da treba da se uključe u borbu za njihovu realizaciju, bez obzira što preko puta nas stoji novi svjetski poredak, svi oni koji su napravili jedan zastoj u razvoju i realizaciji ideja velike oktobarske socijalističke revolucije i drugih progresivnih pokreta u svijetu. Dobro, novi gledalac na vezi pa nastavljamo. Dobro večer. Dobro večer. Halo. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Odakle nas javljate? Zorica s Novog Beograda. Zahvaljujemo što nas pratite na Novom Beogradu. Dobro. Želim da pozdravim vaše goste i da vam se zahvalim što ste doveli te ljude u emisiju. I ja mislim da bi ih trebali drugovi takvi da se javljaju na što više televizije, da mi našu omladinu, da njima otvorimo oči. Ja sam inače član Nove komunističke partije u Nemanjinoj 34. A učlanila sam se upravo 5. oktobra kad sam vidjela da gori Skupština. Ali ja mislim da bi trebalo što više da budu na televiziji, da bi naša deca i omladina, da njih uputimo ka tim pravim stvarima. Jer ovo je katastrofa. Uništiše decu i omladinu i državu i sve živo što god je valjalo. Zahvaljujemo gledateljki iz Novog Beograda. Gospodin Markanović, evo, da li ste očekivali ovako pozitivne komentare u vremenu kada kažete da se vaše ideje ne prihvataju često i doživljavaju medijsku satanizaciju? Ja se zahvaljujem drugarici, našem saborcu iz Nove komunističke partije Jugoslavije. Mi imamo saradnju dobru sa Novom komunističkom partijom Jugoslavije, iako oko nekih pitanja, kako sam to u početku rekao, se ne slažemo, ali mi ćemo ići dalje zajedno i mislim da treba da
građani podrže upravo ovo što je drugarica rekla. Evo, to je... Dobro, malo čas je gledalac samo postavio jednu, nažalost,